Kuna uwezekano uwe kanisani na moyo wako uwe umevunjika. Kuna uwezekano uwe kanisani na uwe na huzuni. Aje? Ni kwamba mapito na matukio ambayo tunapitia wanadamu siku hizi inafanya mtu anakuwa na huzuni, anavunjika moyo. Wengi ambao tulio nao kanisani sasa hivi, wengine wamevunjika mioyo, wengine wanaomboleza, wengine wamepitia matukio tofauti tofauti. Tunahitaji hili Yesu Kristo ambaye ni jiwe la pembeni, ambaye wale ambao wanampokea tunapata nguvu mpya. Majira ambayo yanafanyika wakati kama huu, tumekuwa na vita kule Middle East, tumekuwa na majali mingi. Tunaweza kuwa kanisani na mpendwa wako, maybe yeye pombe imemshika, kuna magonjwa, so inafanya yes wewe umeokoka lakini bado moyo wako umevunjika. Hiyo ndio wakati wa kumulilia Mungu. Tumwambie Mungu ya kwamba Bwana, yes tuko hapa lakini tumevunjika mioyo yetu. Tunakuhitaji wewe kama ambaye ni jiwe la pembeni. Usimame ukomeshe maafa haya, ukomeshe madhila haya, ukomeshe haya ambayo yanatufuata sisi kama jamii ya Kristo. Kwa hivyo mpendwa, pale mahali ambapo uko, nataka tuombe na wewe ya kwamba huyu Yesu Kristo, kupitia kwake wengi watasimama, wale ambao wanamwamini. Na kupitia Yesu Kristo huyu, wale ambao wampendi watampinga. Wale ambao wampendi, ukisimama kwake kikamilifu mtakosana. Aliambia wanafunzi wake ya kwamba yeyote ambaye ananifuata abebe msalaba wake. Yeyote ambaye atanifuata, itainuka vita kati ya mama na baba, kati ya jamii, watakukataa kwa sababu ya jina langu. Hivyo inafanyika. Tunaomba ya kwamba Mungu atusaidie sisi ambao na wewe ambao unamwamini ya kwamba licha ya mapito haya yote moyo wako usivunjike, ya kwamba hata kama moyo umeinama, unapomwangalia yeye, una kama mkamilishaji wa mambo yote, unakuwa na tumaini jipya. Ujio wa Simeoni na Hana inaashiria kwamba Yesu, Mungu yu mwaminifu kutimiza ahadi. Alimwambia Simeoni ya kwamba hautakufa mpaka uone yule Masia ambaye atakuja kuokoa kisasi na ulimwengu. Kwa hivyo tunatumaini ya kwamba kama vile Simeoni hakukufa kabla kuona Yesu, naomba ya kwamba hata sisi kunayo mengi ambayo Mungu amekuahidi, ya kwamba kitambo kidogo Mungu atatenda kwa wakati wake. Wakati huu wa saumu, majaribio ni mengi, mambo iko mengi, huenda mambo isikue jinsi ulivyopanga. Nataka kuambia kwamba bado kuwa na tumaini kwa Mungu. Yeye ambaye ni mwaminifu alimtendea Simeoni na Hana, hata pia wewe nawe atakutendea, na kabla kitambo kidogo yeye atatenda ili sifa simrudie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo sijui moyo wako umevunjika wapi. Sijui ni nini ambayo inafanya moyo wako ni kama upanga, ni kama mkuki imepita ndani yake, imevunjika, uko na huzuni. Yes, wewe ni Mkristo lakini huzuni iko. Kanisa lako kuna huzuni, ndoa yako kuna huzuni. Yesu Kristo yeye ni jiwe la pembeni. Is the foundation stone, is the cornerstone, ya kwamba tunapojenga kwake anatupatia tumaini jipya. Nataka kuomba ya kwamba Mungu atusaidie kama diocese ya Mumias, atusaidie kama jumuiya ya Wakristo, ya kwamba tumukimbilie huyu ambaye ni jiwe la pembeni, ambaye is the foundation stone, ambaye is the cutting line, ya kwamba tunapomtumainia yeye mambo yetu itakuwa shwari. Hata majira na mapito yetu, japo ni magumu, japo mambo inaweza kuwa kama vile hatukutarajia, lakini yeye yuko pamoja nasi. Nataka tuombe ya kwamba Mungu akuguze, Mungu aifariji, aigande roho yako ili tena upate upya. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na mkabidhi mtazamaji huyu mikononi mwako, ya kwamba licha ya mapito ambayo anapitia, moyo unaweza kuwa umevunjika na umeinama, huzuni imetanda, licha ya kwamba yeye ameokoka, yeye anakupenda, anakutolea saka na sadaka, lakini bado moyo umeinama. Naomba ya kwamba Kristo ambaye ni jiwe la pembeni, Kristo ambaye ukiingia mahali unabadilisha mambo, ingia katika ndoa hii, katika huduma hii, katika familia hii Bwana, ili ukabadilishe hali, ukawaponye wale ambao ni wagonjwa, ukawafariji wale ambao wanaomboleza, katika dhiki yao Bwana wapate faraja. Katika kipindi cha saumu hiki Bwana, waone tumaini na ukuu wako, na sifa sikurudie, kwani tumeomba haya kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.